Asangizobuwa apha siyathetha. Kokuqala uthule wena ngoba uzongiqhela emzini wami. Okay, umuntu omdala njengoba kuthethwa apha kitla buya siZulu because of kimosothu nice kitla time ukichayang siXhosa akunangxaki ke. So umuntu omdala kena ubaba uyasho ukuthi nina umyekile umntana wakho ukuthi angene isikolo. Afakwa ubaba iskola amethisa di license ayetha enye. Ngoba ngisazi ukuthi kwenzakalani umntana wakho akasafuna ubaba. And yena na investile iJodiso ngoba tlometsa msadi. And wena uzivumile izinto. Lo fikile lapha kum lo mntwana lo bhuti lo wathi ucela ukungikhulisela umntana umthandile wavuma nawe ndathi kuye umncinci lo mntana for wena umdala lo muntu yamona umngana wathi mncinci kodwa wathatha imali umncinci umntwana lo uthatha umncinci kulo muntu ithi ndibuze ke kodwa wavuma ukuthi aloko akuphe imali kanti wena le mali le lebo withi akusiya emaka mothomo lethuma nechelete mamela mndasa ngithumanga langa chelete andithuma ngamntu so ngoba bovumile eqaleni ima wo bovumile eqaleni kwathini ke ngoku wayesuyijika ngokusekamdala uzile ubhuti bethuna ndathi ngumntana mama imali sidle sonke mama sidle sonke imali ngifela ngiwani manje mama awuthadi wena into ofuna ukuyenza udikiwe ngokuthi wena le agreement ya le mama ha unele eng nala agreement ya mama ne re peletse re roetsa chelete konta kantate no iseng una kantata le dilemo tse kae ke na 25 years una le 25 yes salonzo phila life ka ofela ya wena o ithekisa o fe batho false hope ya go tshwana mo phela yona after ke fetsa school yes o ka ntatwa a ke mitso ga no mpolella ka yena abafazi bayabulela ngenxa yena usile mama man usile man yangchaya awunaqiniso mama just says mutlwella awunaqiniso mama. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Bioscope today. So guys, today we ngoletse ke ma ke ntate mo so re mothomolo o re ngoletse mothomolo so ke tlo mo fafela chance re antlantle yena a ihlalosa why a re ngoletse go show mothomolo le kae Tena ka mme ke teng le nna papa ne kopa fela jotsa di viewers tsa Josie Bioscope re lebitso la o mang le go wa go ngoletse nna bitso la ka ke Sithole ntate ke dula haufinyane nyana mona ke na le bothata mona mo ke leng teng bothata ba ka go hore ke ne ke ratana le ke ne ke utlwana le ngwanana mo and then my le nna ne se re dumelana ka yena ngwaneno so hona jwale tjena o mfetohela o njwatsa te wa sambatleng ka teng so ne ko bathuso batho ba baholo ba le tla kgona mo so mothomolo ke a utlwa o re mme wa hae le wena le mme wa hae le ne le dumellane ka yena hore antlantle le ka ratana kere jwale ntho ke batlang o etseba gore jwale o sa o fetoela o etsa langwa o fetu itseng o etsa la eng ke batla di viewers to understand o ga sa ratana le batho ba baholo ke se ke tsofetse ha sa mpatla and ngwanena ke nsitse tšhelete tse ngata for yena ke mo itse sekolong di le molemo ke ntse ke mo patalla a ntse a phela ka tšhelete ya ka le mma yona ja tšhelete ya ka ke wa tseba gore le yena ke ke mo fa tšhelete le mma ya le jwang ya botse wa ka ska wena le mo hae hane le dumellane ka yena tumelano ya lona ne ile hore ha se a le shapo wena o le shapo tlo monyala kapa ne di tumelano ya re fela o tshole le ngwana fela re kadile re dumellana le mme wa hae ha ngwana a sa le moholo ke mo ke mamfetwalang teng a mo jwetsa gore ha sa mpatla bothata ba ka bo kadile hona mono ga buela ngwaneno ha sa mpatla o re ke tsofetse so ne ke go bathuso gore ba ke le ke ntse ke etse jong bane go tloa mona haeba ho etsala ke tla nka ngwaneno ke lo dula le ena ka gang kapa ke tla nka ngwana ke lo dula le ena ebe mosadi wa ka go tloa moo jale mothomolo o re ha ebe ha ba ngwana le wa tsho ha sa o batle tole o etsa jwang o batla ngwana hantle mo le o batla re le o thuso o batlang tšhelete o batlang ke batla o understand ke batla tšhelete ya ka teng ke a batla tšhelete ke ya ka ntwe teng ke ba go tloa mono ha ba mosadi eno hana ke tla nka mosadi eno gobane o tlo hana ka ngwana ke tlo nka mosadi eno mothomolo ha ona go tla foster mothomolo o monke a ke re ke choice ntho ba ka etsa ba kampe fela ba o patala tšhelete ha ba ijile ka o fela tšhelete ba sana yona motse ba tla mpatala ka eng ha ba sana tšhelete batho ba ijile ka o fela ke a tseba go mosadi eo o gata tšhelete mogwae o ijile tšhelete ya ka o fela so ho betere ke ipatala ka ena go tloa mo ke nke ngwana hae o utlwane le ngwana hae a le dilemo tse kakang he ona sa di le monyaneng bo 19 ke gola hona mono jwale go utlwa fela go tloane ke mo patalla ke tšhelete tsa ka tsetse mo and ke a batla tšhelete ka tsela e nngwe le nngwe ke go etsana ka yona ke a batla ke tšhelete ka eo tate o sa kwatile just lovers can we please move because wa utlwane go tlanka ntata ona e complicated wa tsa ke mothomolo nna wa tsa batswadi
ntate Modimo ka tsatsi le leng o tlo le shapa ya hopola lona ha bana ba tla le dintho la di amohela ngwana o tla le iPhone wa itlwella iPhone eo ka hobane wena o bona di assets tseo tse ngwana di tlisang ngwana o etsetswa tjhelete wa dumela ha se ngwana ha o no science eng ha o sa kgona mo kgalmelo re ya ke re ne re ja tjhelete kaofela e se le wena o tholang e le hore e le lona e le dumelang tshotsa bontate ka montle di tle baneng ba lona ha se o qala o etsa something e wrong ka ngwana e botlo blame batho ba bang e le hore wena motswadi o hlokile ho ba mme o hlokile bo mme o dumela jwang hapo le motswadi ngwana o titele motho mona ha sa hlola batla ntate o so o dumela wa utlwisiswa ga ntante I can understand. As much as we trying to fight gender-based violence. violence, lezi ezinye zezinto ezigcina zenza abantu besilisa uthola ukuthi omunye umuntu akafani no time kanje ukuthi uzothatha ku-Jozi Bioskop. eze ku-Jozi Bioskop ukuthi simkhulumele nalabantu uzovela ethatha ispamu lapha efike edubulane which is not okay uyangithola mfana. For example ha re o mme Lavasane o dumella ngwana o atlele 80,000 ya ntate o moholo wena o le mme o dumela ngwana o atlele 80,000 jwalo ha se a so o tso ngwana o molahlo expectile eng ke mona mo re tleng teng ha bo mosadi eno ke yona mo okay motho mona a ona bothata mona ke re ntate ke yona mo okay Ngazi khulumani kuvula Lavasiye akuna zinja musi umuntu omdala a re etse hantle ka mohau Lavas ha re tlo matha okay motho molo save ke ha re kene wa tla wa phola Jehova Koko konje uthe lo mama kanandoda hayi intoni namakhamera kunjani sesi ngiyaphila unjani nami ndiyaphila sisi azanga apha kubazi maybe sifuna ukukuluyisa ikamera ezi ziyaphi zona zeka Jozi Bioskop umuntu omdala okay ningakunceda ngantoni ngitsho kuba sibhalelwe ubaba la size la endlini so bengisacela nje ukuthi sikhulume sisize nobaba uyamazi musi yeah Ocacile uyamazi cela uphumele ngaphandle ke mama sithethe hayi ningangena arikakene wasingangena ngaphakathi arikene ke tla dula le ntate mo a ke se batho ba baholo a ke batlo ba hole le lona ntate askisi namfuna kuba kude nomsisi yasi or ngizasukum okay ntate mama askisi rifihla ka udula ungubani wa kulomuzi umzi wami lo umzi wakho mntanami lo mntanakho okay akunangxaki ke niyamazi kuba ubaba ukuthi ubani ke ende wena ubatla ngikadila ka ke nana ke tla a ke sana choice oba ke mo ne ke tlile wena ke tlo bona wena thank you Mr. Jones kopa le emeng batho ba baholo please kopa le emeng hanyane batho ba baholo thank you Mr. Jones ine kopa fela Mr. Jones am chaitele stu ya o sana taba ke tla avoid o dula di charging mama o butsitse ka go ya mazu tata okay ska o motse ba so motho molo ka o ritlile mo ka hlompho le boikokobetso kopa o jotse mama le o wena le biselo mama ke nna Thato o Thato ke ena Thato o reng a sa batla okay ke kopa ba jwetse mama le Thato wa ritlile mo le shona ke kupile batho bana go ba tlo nthusa ka baka la hore ha ke sa bona taba tsa Thato hantle Thato o sa ke bona a sa mfetohela jwana mme wa hae ke yana tsebang ene gale ntse o ba etsetsa di o ba fa tšhelete a ke ntho tsa ka tsohle tse teng mona Thato ho la jena bebe mokana o ntsa hodiswa ke tšhelete ya ka okay batho ba baholo futhi mama re ke qale ka wena ba Thato sentsane le baby nyana ya di piercing ke a bona o sentsane a tla o a ikulela hona bothata motho yes asangizobuwa apha siyathetha kokuqala uthule wena ngoba uzongiqhela emzini wami siyathetha apha kwesibindi uthetha ngethelete yantoni bhuti okay umuntu omdala njengoba kuthethwa apha ke tla bua sezulu because of ke Mosotho nice ke tla try mo ke chayang seXhosa akunangxaki ke so umuntu omdala kena ubaba uyasho ukuthi nina umyekile umntana akho ukuthi angene isikolo afakwa ubaba iskola amethisa di license ayetsa eng ngoba ngisazi ukuthi kwenzakalani umntana akho akasafuna ubaba and yena na investile ijo dithi ngoba tlometsa msadi and wena uzivumile izinto lo fikile lapha kum lo mntwana lo bhuti lo wathi ucela ukungikhulisela umntana umthandile wavuma nawe ndathi kuye umncinci lo mntana for wena umdala lo mntu yamona umngana
wathi mncinci kodwa wathatha imali. Umncinci umntwana lo uthatha umncinci kulo mntu. Ngumuntu ongutata umdala la bhutlo wam. Ndamnqa ndathi umntana wam umncinci myeke hayi mntakabawo kaloku sinonongro kabathanda imali kaloku. Ithi ndibuze ke kodwa wavuma ukuthi aloko akuphe imali. Kanti wena le mali le bowithi akusiya emaka Mthomolo nethumanga nechelede. Mamela mntasana thumanga langa chelede. Andithumanga mntu. So ngoba bovumile eqaleni mama ima wo bovumile eqaleni kwathini ke ngoku wayesoyijika ngokusekemdala. Uzile ubhuti bethuna ndathi ngumntana. Uyithatheleni imali ke imaqala iriketse something ithi ukwenzela example umuntu omntana awunaqiniso ithi ukutshela ukuthi wayengisho kanjani never ngize ngithi ithi ngenze example ngami nyeke ngize ngithi nginomntana entombozana kuze ubaba olingana nobaba bese lo baba lo makeza kimi o re le phulu ke kopa uyihudisesa ngwana o ka morata mamela ebe nna ke dumella tšhelete so tshong ke re ije ke tlo fa o bothe imazake ndokhuza suphakamisa ivoice apha because wrong niqola umuntu omdala. asiqoli mntu ndakukhuza bhuti thethi ndakukhuza ndathi kuwe uthatho kuwe wathini wena imali wayithathelani ndiphi babenikana imali mna sana waye bamfaki ikolo babenikana imali bendilo konjo ma uyithoma ke thatha uskatshintsha sifahlelo mamela kithi mamela mayisisi kopa emanyana imali yaka baba kwenzakaleni ngayo anyani ikayitheleta thatha kibwali wena bathu so ngapha thatha wena susonge izandla ubona ukuthi sithethe indaba eserious apha. Ngiyanibona niyakhuluma. Mama bongafanelanga wavumelana eqaleni. Bovumeleni. Seniyaplanda ukuthuma. Ngilelanga naye. Bavuma kuba ayisebenzisi inqinqakalani naye angakalani naye. Mako mthweni mama imali sidle sonke. Maka sidle sonke manje ngifela ngiwani manje mama. Awumthandi wena. Into ufuna ukuyenza. Uthikile ngokuthi umphethe TV. Ikala elami ngiwani. Njani angiyindawo. Wena umama kuyakudayisa na udayisa umntana ukudla nami imali wayengathi ayiyonto akangidayisa angakalani naye simqolile vele imali besiyithunga hayi saqala ngaye ngabona ngaye mina ngiyaqala awuyekutata andate bawusha chelete bathu ba mama usile sipapano hawuna libona lehodimo ithi niqolele ke koqala ungene ekhamera emzini wami koqala udla imali zamadoda usebenzisa ingane nini mikulukuthi nimgulukuthi that's why singena ngaphakathi this is my house we don't you don't care babize abatshela imali zikatata why nitya imali yomuntu omdala wrong man manje khona benikana imali uthi umntana usebenzisa inquza yakhe mama mamela utlwa lava simama the way asinangnet Mthomolo uri ngwana ha usebenzisa kukai uthebe ka sebenzisa ikuku yakhe number 2 benikana imali abantu athatha imali kusho ukuthi zithengise mntana mthengisa ikuku that's what you say umuntu lona mamela ndini uqalele lo bhuti lo fike kum wenzani ufike kum wathi uqala ukhulisa umntana wami uzombhatalela yonke into ndathi kuye lo mntana umncinci kuye not knowing they will go behind my back bendiphi uyithathelani imali wena xa umbone esikolweni wena uthi ubhatalelwa ngubani mhlawumbe uthi le mali mhlawumbe yanetha imvula mamela apha kum lo mntana uyathitha ngalo bhuti apha ndimkhuza every time bamntana ba uthathelani imali esikolweni uthi uyo angeke ngisale enkingeni ngiyi-1 buwanana babhale gore ba tlo folosa ntlo e folose ore ke tsamaye kore ke sa ka mmele ko fe tšhelete ao ka bane ke i-1 o ntšhiketse mama motho o ntsentseng mo ditabeng tse mampele wena le agreement ya le mama ha o ne le eng nna le agreement ya mama ne re ipeletse re roetsa tšhelete kontakantate no e seng na kantate le dilemo tse kae ke na le 25 years o na le 25 yes sa lontse o phela life ka ofela ya go wena o ithekitse o fe batho false hope ya go tshwana mo phela yona after ke fetsa school yes o ka ntatwa a ke mitso ga no mpolelela ka ene a ke mpotsa ka ene o kyalwa so wena udibane nawe una 19 ngoku na 25 meaning all these years in man niqola indoda yabantu uyatsho mama o lemenemene go Mthomolo wa tseba o lemenemene motho a o shebila ka go lokile Mthomolo pelo o ya bata yo ntate ke kopa o bua indoda Mthomolo o o fendate chance ya nyana bonala o jwala ka motho a lokileng kanti wa itse batsotsi o tsotsi ka ga mona o tsotsi le jela tšhelete ka le ngwaneno wa hao le jela tšhelete ka wena le ngwaneno ke nna ke rata ngwana hao ke itse wana ke rata ngwana ke tla ikudisetsa yena o se o ya kae kanti my sis
emapele kuesalang re bua le wena jetse ke kopa o spenele nana o esalang matla a ke sa batlo nna le ene a sa batla o tswela le ee ke sharp ka ene why o batlo robala le nna a ke batlo robala le ene so the time ntse wena ntate ntse o fa tšhelete nele o ne a tseba lele ko eng ko relationshiping or go etsala eng a ke itse gore nka e ba yang because nna nthusa ko sekolong nna ke tseba jwalo nna ntho e ke tseba nna ke tseba jwalo enwa ke waka ke tseba jwalo nna jwalo ha ile mona sa mfetwetsa ke sa tseba he my sis ke ile ko ene ka re kopa nthusa ka dilo tsa sekolo a dumela ga nthusa ka dilo tsa sekolo a mpatelela everything and then wa fitlha part ya gore o batlo robala le nna a kompotsa something why no o dumela tšhelete a se family ya hao a se ntate kopa o tle ka a se family ya hao a se relative ya hao but o dumela tšhelete ko ntateng and which is strange wa bona gore ee ke ditse phoso ga o batla wa a ke sa mmatla o batlo robala le nna ke batlo robala le ene awukhuzeli incwadi yakho awukhuzeli mntomdala yekudibheyitha nalo mntu jonga let me tell you something lalela la let me tell you something jonga there's no need ya go explain no say jonga vula ujonga i-allowance yakho le mama ngithenge cash ako ntshotse something ako ntshotse something iphi mamela motho ima kancinci kopa bua okusalayo anyani my sis ayibethi xa ibuya nelintanam ma usebenzi umsadi yena usebenzi ka tšhelete o mpetse inyone o ne tseba le di-relationship itlwalela o sa lwena waye ungayitshongo loo nto waye makakunikeza imali ungatshongo ukuthi ndingumntana esikolweni hayithi next awuyithianobona gore banyana ba bolaiwa ba ripiwa o ne o tlo stop and then tshoptloko mama ko wena le menemene let me tell you something one day ngwana o tlo shwa one day ngwana o tlo bolaiwa ke melao ya gago beraze emzini wami wena ungomnye wena uzombona amaqhegu emzini wami wena umntanako one day uzotshona wena kwam motho molo ke kopa le mofeng metsi ntate o re ebile o felelwa ke moya a mama bo o tša imale yake lava se kopa o kgelele ntate metsi o se ka batla gore ke etse ntho ke hahao but ke tlo etsa Mr John tshwara mama askisi motho molo sorry ntate o gcina kula so ke lona hayi mama ke eng o ne o ja tšhelete hayi bo o dimale se fa ntate metsi upha manzi bo o dimale yake uphathwa istroke ngenxa yakho manje ke kopa mo fe metsi lavas mo fe metsi re bona gore re tla shwa re le Josie Bioscope ntate inwa metsi ntate just says o right motho molo o ska hlola o bua please o tla tshwara ke pelo ane please o batla on sharpa this one ha o tlo sharpa salang eshilava sicela uthi basadi babulaiwa abafazi bayabulala ngenxa yenu usile mama man usile man yangchaya awunaqiniso mama just says mutlwela awunaqiniso mama uthengisa umntana wakho ukuthi alale namadoda for imali bazombulala yeka lenhliziyo udliwa bowuyithatha imali yakho buluva iziphi yakho bantwana lo mntana wakho mayisengxakini that's the day ozosifonela my khona sis nana Niqhubeke awuphilisa life eshapha niqhubeke ngale nto enyenzayo sobona uzophelela uwaphuzile amanzi sibulale just says wayisikitini wakoing inkinga cause manje sogcina watseba ntho ekuthi ubaba manje ugcine sekamelwa inhliziyo angazi ubonile bazonathi imithi ezophakama gcine sesenza into ezirong asakinkumkana abantu yabeva ukuthi bathethe umsangano banyanga asang ngomlomo like unya ngomlomo ngicala utlo bathong baso like basile I don't wanna like basile kupa lavas ntho e wrong bomme ba dumela gore bana ba ne ba je ditšhelete le ngwana gender ba tlo bolaiwa bante o tlo tshela motho ke utlwa bohloko gore banyana ba bangata ba bolaelwa ntho tse ba sa di tsebeng ba if le bona ba tlo iketsa di-victim ntse re lwanela di-gender based ngabuya engomnye umuntu mfana lese kuba kazanga ukuthi efike la ngesibhamu ababulale ngilwana le nto leyo ababoni ne-safety yabo amaka mosele man waiting guys ke a le rata le see in the next episode askis for ska kwala show hantle let's be go partsame kumkane ha re tsamaye